Ndagusoje kandi naguhaye ikaze kuri Toka Sport ubuzima kabisa. Maci ya APR ndetse n'ikipe ya Rayon Sport, finali y'igikombe cy'amahoro mu nama makumyabiri neza volume zose ni mu marire mu hanyuma byo kukwira abakinnyi bagiye kubanzamo ku mpande zombi probable lineup. Hanyuma turazamuka no makuru y'Iburayi, shampiyona zose z'Iburayi turazizenguruka, hanyuma tugaruka no ku mpano umukinnyi Lamine Yamal. Hanyuma rero ntuza gukora subscribe, like, share, comment nimba unyuzwe n'ibiganiro tugukorera. Rero ku munsi w'ejo niko ikipe ya Mukura Victory Sport aho wazira akinaga n'ikipe ya Polisi umukino wo guhatanira umwanya wa gatatu. Hanyuma rero ikipe ya Polisi FC tsinda ikipe ya Mukura Victory Sport kabisa. Hanyuma rero niko abafinaliste uvuga ati PFC abafinaliste PFC bageze ku mukino wa nyuma itsinze ikipe ya Polisi FC. Hanyuma rero Rayon Sport natubwira ati match day umukino uyu munsi hanyuma kuri stade Amahoro, match imaze gutangira ku isaha y'isa 10 hano i Kigali mu Rwanda. Hanyuma rero umukino wahuzaga PFC bageze ku mukino wa nyuma itsinze Polisi FC igitego kimwe ku busa. Rero igitego cya Watara rero akaba ari cyo cyabagejeje ku mukino wa nyuma batsinze ku minota 25. Yongeye akaba ari APR FC. Hanyuma Murera rero nayo ikipe ya Rayon Sport ikaba igeze ku mukino wa nyuma ibashe gusezera Mukura Victory Sport igitego kimwe ku busa. Rero ariko byari byifashe tudatinze mu magambo dore ku ikipe ya APR FC atazihinduka yabanza mu mwizamu Ishimwe Pierre 30, hanyuma nimero 13 n'Igena Clement niyo mugabo Claude nimero 3, Shimimana Yunus 28, Byiringiro nimero 18, hanyuma nimero 19 Shimimana, hanyuma nimero 27 Ruboneka, hanyuma 14 Lamine Ba, hanyuma nimero 10 Watara, hanyuma nimero 11 Mugisha, hanyuma Deniso nimero 24 tageze igihinduka abasimbura nimero 3 Pavier Ndashimye nimero 2, hanyuma Suwane nimero 5, kugira neza nimero 6. Hanyuma rero nako nibizi yaza kwambara nimero 12, hanyuma Hakimu nimero 7, hari nako rero Tuyisenge nimero 17, nimero 9 Mamadusi ndetse na nimero 29 Mbawo Mahase. APR FC tubiza ko muri derby iheruka match bari banganije, ese uyu munsi nabwo araza kujya muri penalty mutageza tukareba. Hanyuma rero ikipe ya Rayon Sport nayo tutabatinda abakinnyi bashobora kubanzamo Patience Mizamu muri ibi bihe akaba ari uri kubanzamo. Hanyuma ku kabiri nimero 2 Serumogo 20 Hakimu, hanyuma 54 Omari, nimero 29 Yusu, hanyuma 26 Dafe, 26 Dafe Kevin nimero 11, Abedi 26, hanyuma Rukundo nimero 17, hanyuma 18 Azizi. Nako abasimbura ashobora gushyiraho ni Mugisha Ombolenga, Emmanuel Isa, Adama Ilenga na Iraguha ndetse na Aimable. Rero ngiye akaba ari ikipe ya Rayon Sport abakinnyi ishobora kubanzamo. Rayon Sport igifite umwanya wa mbere wa shampiyona iraza gukomeza ireba ko yakomeza no kwitwara neza igatwara igikombe cy'amahoro ikazatwara n'icya shampiyona. N'utugeze ukareba Rayon Sport cyari ya mbere, Mapeni ya kabiri, aho mukana kuri Amon Stade Ronaldo tuzamuka muri Espagne. Deportivo Alaves na Atletico Madrid nyuma Visit Rwanda baranganye, nyumaho Atletico Madrid kwambara Visit Rwanda baranganye. Hanyuma Real Madrid na FC Barcelona sinze 2-1, nyamara Real Madrid yari yabanje ku cyitego cya mbere mu gihe Lamine Yamal yagaragaje impanda asanzwe cyane, ndetse ibitego bya Barcelona byasinzwe harimo na Rafinha. Lamine Yamal wigaragaje cyane. Hanyuma muri shampiyona w'Ubudage Hoffenheim na Borussia Mönchengladbach zangaje ibitego 4-4, Bayern Munich na Dresden Sport Leipzig zingana 3-3. Dresden Sport Leipzig ari kubanza Bayern kuza igomba Borussia Dortmund itsinda 4-0 Wolfsburg cyangwa se ibirura. Kabiri yari muri shampiyona w'Ubutaliyani batsindaga bikimwe itsinda na Udinese, Parma itsindwa 1-0 na Lecce itsindwa 1-0 na Napoli, itsinda 1-0 Hellas Verona. Yongewe bakita shampiyona w'Ubutaliyani Italian Serie A.
twikomeza twizamukira neza cyane n'amashampiyona akomeye cyane. Aston Villa muri shampiyona y'Abongereza Premier League yatsindaga 1-0 Fulham, hanyuma Everton ingana 2-2 na Ipswich Town, hanyuma Leicester City itsinda 2-0 Southampton, Arsenal itsindwa 2-1 FC Bournemouth. Uko byari byifashe.